Kicengsi adap kimia kardom kaduk kavi karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do anapan stami lapen pini nali tuma panili kidam tang hot stami nali tum la so YouTube channel long tek pon long tahai lo karbi aron barim mate armuching go amai hin pen schema kimi kapik lang pondo ala so penana bang pu atum bang ke jogdun tahai po si pini nali tuma pan patiek pen labang so video long isi ini update nang ke wan pido la so update puthak sinali tumpan nang than pachini ponik po nali tum na so YouTube channel anda subscribe ke langu de subscribe ikon la pen videos tami nali tum share ponikon tang ni non patiek pen la bang so karbi aron barim ar muching roma mai bin kap klang pona scheme update puthak le patiek pen lang polo nang la pen tang de non je than pon thulo na karbi aron barim ar muching roma mai ahin pen kap klang pon kidam tang hot isi update direkta isi scheme kapik lang pondo hala bang so scheme update puthak si pini nali tuma pan pathiek pen la so video long nang than pechini ponik po la pin kedam tang hot penaan la kursa ratum la bang ke apply dun tahai po nili paklang ponik lo la bang so YouTube channel long stami a form ka fill up nang ji a process la pen ka submit nab nang ji a process sitami nili hala so paklang ponik lo la pen iskar biang long west biang long la pen dima so pen stami dima so karbi tum stami penan ka apply baki jogdon atum bangke do iglo ki jogdon atum an stami alang litum sigar ke texture sera tum si labang so scheme labang ke jogdon iglo lapen labang so scheme ale labang ke kedam tang hosta nili nali tum hanan than pechini pon iglo inot pen suri ke batangka si akya yimanto biswas sarmahin pen kipi ponji pu alam thedo mate alam chakdo nasinon puthot dak isi update nili kilong dun labang kela sono nali tum dak thek pono po da karbi aron barim ar muching ruma mai scheme continues to bring hope and financial support to the people of Karbi Anglong under this entity beneficiary is especially as Kurusar who had applied in the previous phase are expected to receive a financial assistance of 10,000 each nasili la kursa tum kansi ka apply dun ma alang le tum bangke long dun ik type suri ke batangka la bangke nili stame lada official notification e long lelak stame nali tum pan as per media report chief minister akai la Himanta Biswa Sarma la pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM akai sir Tuliram Ronghang ahin pe labang so scheme a process bang claim pon ik bom lo lapen prabjin pen non ki piponji fansialang litum chisik bomlo the government is preparing for release of the next installment ensure that the benefit raise all eligible kurusar families si kurusar atum labangke long daprang po labang sotangka labangke lapen media report hin pensinta nilista me long don iglo lapen laki tok pondo thula the likely period of the release of funds is December 2025 or January 2026. This timeline may vary depending on verification, fund election and final administrative approvals. Lapen alang litum jiklojon please for appointments tame alang litum lahaya process bang claim pon igbom lo. Lapen non lahaya verification lahaya alang litum claim pon lo dak nasi lana por bang nang ikolos tame non bang ke arjiding kloi penali tum chonghong nang nilo labang sotangka bang ke anutin ala ke apply do mate form ka fill up dun hod khona long stami DBT hin pen alang litum fund bang ke suri ke batangka labang ke transfer pon ikpo lapen labang so suri ke atangka transfer pe ako alang litum pathedung program b pon ikpo lapen holo so programmer long stami check distribution a program pathik ponik po lapen hala so check bang ke pi ponik po lapen pena anutin ban bang ke ron thayon edet je lasi ala tum DBT hin pensi hala bang so tangka la bang ke pajang ikpo jolalo lapen non bang ke dake tok pona ting polite beneficiary are advised to stay connected with official announcement from the government of Assam and Karbi Anglong Autonomous Council until an official notification is issued. The mentioned dates remain tentative. Sila ke apply dun an abang ku atum stami nalitum chonghong paning ding chat not lapen official notification government of Assam mate Karbi Anglong Autonomous Council hin pen stami paklang pon po lapen
official notification jong selang litum issue pon iglo lapen adet stame wadak mention pon iglo pulo tang tenili tothor la so YouTube channel long na litum ma phanak than pichini pon ikpo asna litum la so YouTube channel stame kai ke update kilong wer je phan pural na litum subscribe igra bi kon lapen Both dage tok pondo thula once released the 10,000 accessions will be credited directly to the bank accounts of eligible applicant. The scheme aims to assist financial disabled support to welfare of Kurusar community. Lapen labang sotang ka lang litum han ke pipon labang ke alang litum laan susi pathek thunang ba la Kurusar tum stami penang an kacepadu gatum Kurusar tum doigo ilikar biang long along labang ke kar biang long det kalilo pud nason kapre adim stame karbia tum do la pen odak stame kurusara tum bangke doi go la si kurusara tum na ka kurusara stame alang litum pan puthot la ansu se pathek nang la pen kapre ka sai pache kleminang pusi la bang so tangka la bangke karbiang long autonomous council pe Assam government hin pen kacherap se anotin la kurusara tum pan an la bang so tangka la bangke panong piglo nasional itu official update le afan le nalitum chonghong iko lapena official updates tame publish daprang po nalitum publish lo pulte labang so YouTube channel long nalitum tag long paprang ikpo lase labang so YouTube channel nalitum subscribe ikon lapen videos tame nalitum share ponigon karbiang long arat tame pala iknang lapen pechini iknang lase domi thakmi kadukavi Car British 2.0 YouTube channel long kilangara do anafans tame nilin pen kardom